bakwethu ukudibana kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu ikhamba lempofu ezimbili uCK lo OP ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule lapho imibuzo yonke esilayo ephendulwa liBhayibheli ngokwalo. uNkulunkulu asenzele kahle, siyabonga. Siyabonga. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esikholisa khona ukufunda ilizwi kaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa aqhubekele phambili esichasisela esipha ukuzwisisa. Sengathi singabusiseka sonke ngumfundisi oBimpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Siyaphinda njalo inombolo zocingo 0718 44196 0718 uma ulombuzo kumbe kulokwengeza kumbe ufuna ukuchasiselwa abafundisi abasinika khona lapha, thumela umbuzo wakho khona lapho baza kuncedisa abafundisi. Njalo ngithanda ukugcizelela ukuthi ugwalo olubizwa ukuthiwa iGreat Controversy ngesilungu, impikiswano enkulu phakathi kwaKristu noSathane, lokho silalo. Bakhona abayibanthinta bethi balidinga kodwa ke kansaliboni bazalwane. Sondelane eduze sincedisane sifunde ilizwi likaThixo sindawonye. Bafundisi siyalamukela njalo. Sikhangela isifundo ke esiqhakathekileyo balaleli, isifundo esikhuluma ngendaba yethabanekele, indaba yokuthi uNkulunkulu isono ukhangelana laso njani, usisebenza njani, usisusa njani phakathi kwabantu ukuthi abantu bahlambuluke babe msulwa balungele kuyahlala lezi ngilosi. Lindaba sike sayibamba kunsuku ezadlulayo abakhumbulayo, kodwa ke yekelani siphinde sigcizelele njalo. Sizaqala ke ngomfundisi uOB bana ncamulela inkonyane mfundisi. Indaba le esikhuluma ngayo lapha ingenelana njani nendlela uNkulunkulu adlelana layo labantu? Siyabonga. Ngizasungula lapha ngokufunda eBhayibhelini encwadini kaGenesis ngo3 ivesi ngelika 8. Uzasifundela lapha umfundisi uCK Genesis 3 ivesi ngelika 8. Siyabonga. iBhayibheli lithi lona kuGenesis ngo3 ivesi ngelika 8, basebezwa ilizwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. Adamu nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Siyabonga. So lapha iBhayibheli isivezela uNkulunkulu sethekelela uAdam loEva. uNkulunkulu esethekelela abantu ensimini yaseEden. So lapha sifundani? Sifunda ukuthi uNkulunkulu edala abantu injongo yakhe kwakuyikudlelana labantu. Wayefuna ukuhlala labantu bakhe, efuna ukuhamba phakathi kwabantu bakhe. So yikho sikubona lapha. So isifiso sikaNkulunkulu esikhulula zonke izifiso yikudlelana labantu bakhe, yikuhlala phakathi kwabantu bakhe. Wabadalela ubudlelwano. So ngezinye indlela abantu badalelwe ukudlelana loNkulunkulu. Yikho kuyinjongo yakhe isono singakangeni ukuthi abe bavakatshela ensimini yaseEdeni izikhathi ngezikhathi, exoxisana labo, ebafundisa intando kaNkulunkulu labo bembuza imibuzo kusiba ingxoxo njengomuntu edlelana lomngane wakhe. So isifiso sikaNkulunkulu yikudlelana labantu bakhe, yikuhlala phakathi kwabantu bakhe. Ungakayithi mfundisi khona lapho ukhuluma indaba enhle emangalisayo, usuphoso waphendula umbuzo bevele ngilawo ukuthi kuncedisa ngani ukuthi uNkulunkulu abe labantu bakhe, kudala amahluko bani? Siyabonga. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye ongumdali. Kufana lokuthi uthi uhamba ngemoto kumbe i40, uzokuthiwa uhamba lomnikazi wakhona onguye owayilungisayo. Uyabonga lavalo. Uyakwazi ukuthi ungaba lohlupho, uyakwazi ukuthi kumele abambe ngayo. So thina owasilungisayo owasidalayo uNkulunkulu. So nxa ekhona phakathi kwethu siyabe sikwazi ukuthi okubonakalayo siyamtshela asincedise khonapho ngoba uyabe kwazi ukuthi nxa kuhlupha lapha ngilungisa lapha. So ukuthi uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu lithemba eledlula wonke amathemba, futhi kusipha igunya lesibindi eledlula zonke izinto esingazicabanga emhlabeni. Mhlawumbe ngakayi kuCK mfundisi, kulomehluko bani enxa sengincamlela othi uCK abuye bese siphenduka? Siyabonga. Kwadaleka amahluko bani mfundisi ke kulindaba umfundisi akhuluma ngayo? Ngoba ngicabanga ukuthi
kade siyakhuleka kodwa uNkulunkulu siyabe singamboni ya simbona ngamehlo okukholwa kwakuyini okwenzakalayo njalo kwasithathela okunganani. Siyabonga mfundisi, sizaqala ngokufunda incwadi kaIsaya ngo59 amavesi amathathu akuqala. kaIsaya isahluko ngesika 59 amvesi ngelakuqala usiya kwelesithathu ithi yona ke bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. So sinanzelela lapha ukubana ke okwenza kube lo mehluko phakathi komuntu loNkulunkulu kungenxa yesono. Aluba isono kasingenanga njengoba ke usitsho umfundisi wami ngasikhuluma loNkulunkulu sibhekana laye ubuso lobuso. Lempendulo vele aluba kayiphuza ukubuya. Ngayihli ibuye khonapho. Uyagcizelela futhi ku Genesis khona phana esike safunda khona lapha kusahluko sesithathu lapha indaba efana nayo. Safunda uGenesis isahluko sesithathu ivesi ngelika 8 sike salifunda kodwa ke kade sizafunda u8 lo9 lo10. Ithona ke basebezwa ilizwi lika Jehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. uAdam nomkakhe bacasha ebusweni buka Jehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza uAdam wathi kuye ungaphi na? Wathi ngizwe izwi lakho ensimini ngesaba ngokuba ngihambaze ngalokho ngacasha. So ke sinanzelela ukuthi khona ukuthi base bewonile bayekela ukulalela intando kaNkulunkulu. Sebesiza uNkulunkulu esiza izisindo zakhe ensimini abaleka bayacasha. So kusahlukanisa lo uNkulunkulu isizono zethu. Mfundisi khonapho singakayithi ngeke ngaxoxa labantu abachadayo. Sikhuluma emoyeni ngoba bengeke babuye sibonana ubuso ngobuso. Kodwa ngibona umahluko omkhulu kakhulu. Nxa ukhuluma lo muntu emoyeni be WhatsApp mbe yini ungamboni. Kodwa nxa sikhuluma sikhangelene so kulo mahluko omkhulu kakhulu. Ngizibuza ukuthi khona ngizama ukudinga engqondweni yami kulahlekelwa kwakhona ukuthi kunganani. Nxa sikhuluma ngokuthi base becatsha. Siyakwazi ukuthi kwaba lomkhandlo ngenxa yesono. Ikunjalo. Kodwa kwaba ubuhlungu obunganani ukulahlekelwa kungako. Ukuthi abasabonani lo uNkulunkulu ngoba nxa sikhuluma kanjalo sicabanga ukuthi wena lami silembuzo. Kunjalo mfundisi. Noma ukhuleke izinto ungayiboni impendulo futhi ngabe umkhangela ethi kathi lapha Nkosi uthini ngendaba yami. Yebo. Sikhangeleni ubuso nobuso. Kubuveza vuma ikhanda njengoba ngivuma. Ngiyabona mfundisi wami nxa sikhuluma sikhangelene so. Ngingakakunika impendulo. Uhluyibone kwesinye isikhathi ebusweni bami. Ngoba nginqekuza ikhanda kusenze nje ukutshengisa ukuthi siyavumelana. So ngabe sikhulumisana lo uNkulunkulu ubuso nobuso kwesinye isikhathi impendulo engakasiniki ngasike sibone ebusweni bukaNkulunkulu. Kodwa kade sikhangela ukulahlekelwa kwakhona kade siyalinda sicabangele ngokukholwa ukuthi hayi uNkulunkulu uzwile uza kusiphendula. Ngoba ikulahlekelwa okukhulu kakhulu. Siyabonga mfundisi. Mbona ngani OB ule ncazelo lempendulo yokuthi uhlupho loluzalunga njani be isithembiso sokulungisa uhlupho lolu. Siyabonga. Njengoba sikhuluma ngendaba yeThebani ngeli lapha. Siyananzelela ukuthi ke ngemva kokubani isono sesingenile kwaqala ke izithembiso lembali yemhlatshelo eBhayibhelini. So ungafunda uGenesis 3 verse ngelika 15 ithi yona ngizakufaka ubutha phakathi kwakho lowesifazane la phakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe yena uza kucokodisa ikhanda lakho wena uza kuhluzula isithende sakhe. So uNkulunkulu lapha ukhuluma lenyoka uletha isiqalekiso esiya enyokeni. Inyoka lapha imele uSathane. Kumbe ngithi mina inyoka nguSathane. Ungafunda incwadi kaSambulo ngo12 ngathi yasivezela ukuthi inyoka nguDrago uSathane inyoka endala. So uNkulunkulu lapha abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi uGenesis 3 verse 15 livangeli lakuqala uNkulunkulu alichumayeza abantu ngemva kokungena kwesono. So ubathembisa
umsindisi esebenzisa umfanekiso wenhlanyelo khuluma ngenzalo lapha uthi kulenzalo yowesifazana inzalo yowesifazana leyi kuthiwa izacobodisa ikhanda lenyoka ngubani oyinzalo yowesifazana nxa ubala eBhayibhelini nguJesu bafunda uGalatia chapter 4 iverse 4 ithi yona isikhathi sesigcwalisekile uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ezelwe ngowesifazana so inzalo yowesifazana okukhulunywa ngayo Genesis 3 iverse 15 nguJesu ikhanda lenyoka elicojodiswayo kukhulunywa ngokudilizwa kwemisebenzi kaSathane akithi uSathane nguye owangenisa isono ngokuduhisa uEva ukuthi ayephula umthetho kaJehova so uJesu wayethenjiswa lapho ukuthi uzabuya abe sesifa esiphambanweni ngokufa kwakhe esiphambanweni uyahlenga abantu nxa abantu behlengwa ikhanda lenyoka uSathane licotshodiswa nguJesu so kusukela ngaleso sikhathi uNkulunkulu waveza icebo losindiso ebantwini kodwa ke kulabantu abaphila uJesu engakafi esiphambanweni okwakumele lawo batshengise ukuthi bayakholwa kubani kuJesu yikho ke kubuya khona indaba yeThebanikeli khonapho ukuthi abantu abaphila uJesu engakafi labo kwakumele batshengisele ukholo lwabo kumsindisi ozakufa endaweni yabo ongiyothenjiswa lapha Genesis 3 iverse 15 ngiyindlela mfundisi indaba leyi indaba ejulileyo kakhulu kunjalo eqhakathekileyo futhi kunjalo mfundisi CK akusincede ukuthi uAdam ke walayo ukuthi enzeni njalo kwakusitshoni khona siyabonga mfundisi wami njengoba ke lapha sithindile ukuthi babalekela uNkulunkulu waze wathi ukubana ke ngoba besikambazi sifunda lapha kathesi kuGenesis 3 iverse ngelika 21 ukuthi uNkulunkulu wabembathisa njani uGenesis 3 verse ngelika 21 ithi yona ke uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphuku wabembathisa ngamanye amazwi lapha ubuze bona labana abasebezama ukuthi bazivale ngokuthunga amahlamvu ezihlahla uNkulunkulu wabuya walungisa izikhumba wabembathisa ngazo ukwenzela ukuthi bangaze baphinda futhi bahambaze ngoba ungananzelela amahlamvu into yayiza kubuna ngesikhatshana esingayindawo kodwa ke isikhumba sasihlala isikhathi eside ungananzelela nxa ukhumbula sisakhula kwakusithi kungabulawa izikhumba lapha ziyalungiswa zigeziswe kube izicapha lapho esihlala khona okwesikhathi eside kumbe kwesinye isikhathi sendlale nxa sesilala khona phana nabe mfuna ukuthi ungane emva kancane ukuthi kungakabi isikhumba kokuqala kwenzakaleni siyabonga ungakabi isikhumba mfundisi wami uqala kufe inyamazana indaba lekhona okumele kuphume kuyo isikhumba indaba so kusitsho ukuthi uNkulunkulu lapha ngenxa yokuzama ukuthi embathise ubuze bomuntu yena ngokwakhe manqamu wabulala inyamazana yakuqala okwakungakaze kwenzakala yayikhomba uJesu wayezakuza kufa esiphambanweni ngibona khona kumfundisi enxa yimi ngedwa benqoqela omunye ukuthi mina ukubulala benqoqela udlolo senkhumbula ukubulala intsho lenkukhu ukuyinyathela inyawo ngigoma ikhanda kwakunzima kakhulu kunjalo kwakunzima kakhulu ngiyacabanga ukuthi inyamazana yokuqala nxa yayisifa ikhatsha ibulawa nguNkulunkulu ngokwakhe kuyini esikufunda lapha ngendaba yesono lokwehlukana komuntu loNkulunkulu nxa sihlanganisa lenkonzo lesikhuluma ngayo eThabanekile ngoba lapha sibeka isisekelo sokusungula kwayo sinanzelele ukuthi isono siletha ubuhlungu lokuhlukuluzeka kwendalo kaNkulunkulu kugoqela lenyamazana engawonanga ngenxa yokuye isono esenziwa umuntu so uzananzelela ukuthi isono ngokwaso vele siyadula ukuthi usibhadala imbadalo yakhona kayina kulinganiswa mfundisi wami yikubona kwaze kwathatha yena uJesu umdali ukuthi aze kufe esiphambanweni isono siyadula ngiyayibamba indaba mfundisi OP ungathini ngendaba yokudula kwesono lapha ngasikhangela kakhulu ukuthi inyamazana leyayibulawa kuchitheka igazi ikhatsha ilahlekelwa impilo yayikhomba umsindisi ozafela thina siyabonga uma eHebrew 9 iverse ngeka 22 ithi yona ngokomthetho phose zonke izinto zihlanjululwa ngegazi njalo kakula kuthethelelwa kwesono kungela kuchitheka kwegazi so iBhayibheli ithi isono ngeke sathethelelwa kungachithekanga igazi so lapha sibona ke uNkulunkulu engenisa okubizwa kuthiwa luhlelo lwemihlatshelo lapho ke isono sesingenile kwase kumele kube lemihlatshelo imihlatshelo le yayisithi ukuthi
njengoba uAdam lo Eva sebonile abangeke bazisindisa kulokhu kuona abaphakathi kwabo, kodwa kwakumele kube lomunye ozakufa endaweni yabo. So yikho sesibona ke lapha kuqala icebo losindiso ngemifanekiso, uqala ukubulawa izinyamazana ngenxa yani, ngoba ukuze isono sithethelelwe kumele kuchitheke igazi. Ngezinye indlela igazi liyinhlawulo yesono. So ukubulawa kwezinyamazana kuyaqala lapha kuGenesis. So umnakano wethebanikeli owemhlatshelo uqala encwadini kaGenesis ngokubulawa kwezinyamazana, ukuchitheka kwegazi ngenxa yani, ngoba kwase kungene isono. Ekungeneni kwesono kwase kudinga umsindisi ozathatha indawo yesoni. Ngezinye indlela uAdam lo Eva kwakumele bafe khonapho. Kodwa ngenxa yeundlu leli labulawayo kabasazange banjani bafe, ngoba uNkulunkulu wayebafundisa ukuthi la nxa selonile bantu abantu kulomsindisi ozachitha igazi lakhe liza kuhlambulula izono zenu, kumbe liza kwenza ukuthi izono zenu zithethelelwe, ngoba ngeke uthethelelwe isono kungela kuchitheka kwegazi. Sibamba khonapho mfundisi wami, ungathini kungenzakala yini ukuthi thina njengabantu ukudula kwesono mhlawumbe kasikuboni ngendlela esidula ngayo? Ngilokhu ngikutsho ngoba ngeke ngabala kweindawo ukuthi uAdam lo Eva bebona ihlamvu libune lesihlahla, ayakhona ukufa kwenyamazana, bakhala kunjalo. Pho ke nxa sikhuluma ngokuthi inyamazana iyaqunywa kuphuma igazi iqhatshe ize ife iphele, kutshengisa ukuthi laphana kumele ukuthi ngabe ngoqhatshayo kunjalo. Sikhangela ngendlela enjalo yini isono, besibona nje engani into eyokudlala nje okusoma ngayo. Siyabona. Ngithathekiswa ngomunye umlobi. Umlobi lo uthi yena kakumelanga ukuthi umuntu ongumKristu achithe ilanga engazange anakane ngalokho okwenzakala empilweni kaJesu, ikakhulu amahola okucina empilo kaJesu eCalvary. Nxa sifuna ukubona isono siyingozi okunganani, silimaza okunganani, kumele sikhangele uJesu eCalvary. Yikho usivezela khona ukuthi isono siyabulala, isono sonto yokudlala ngayo kuqhathekile khonokho. So kuyasivezela lapho ukuthi babona inyamazana yakuqala isifa kwabadabula okumangalisayo, ngoba babe into ababengayazi. So kumele ukuthi lathi kusigqugquzele ukuthi sibalekele isono ngokubheka lokho isono esakwenza kuJesu eCalvary. Sathatha umsindisi wayalenga esiphambanweni, samhlwahluluzeka ngendlela emangalisayo. So khonokho kumele kusenze sesabe isono, ngoba umpostoli uPaul uthi nxa silokho sisona ngabomo siyambethela kakutsha uJesu. Mfundisi singakayi ku-CK, nxa ukhuluma useze nje lingoma ethi ngikhumbula eCalvary, kunjalo ngibona ngani yinto njengoba sitsho kumele ihlale isezingqondweni zethu, noma silingeka ukulokotha ukuthinta isono, kunjalo sicabanga intengo yaso. Mfundisi CK, indaba kaAdam le ndaba yomhlatshelo singathini ngayo? Siyabonga mfundisi wami. Sizafunda encwadini kaGenesis isahluko sesine amavesi 4 okuqala. iBhayibheli lithi lona ke uAdam wamazi umkakhe uEva, wakhulelwa wazala uKayini. Wathi ngitholile indoda kuJehova. Waphinda wazala uAbela umfowabo. Abela waba ngumalusi, uKayini waba ngumlimi. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi, nayo Abela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonisiweyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe. Sinanzelela ke ukuthi ngensuku zikaAdam ngendaba le yokukhomba icebo losindiso, umuntu ngomuntu kwakumele alethe umnikelo wakhe ukutshengisa ukuthi uyakholwa, uyavuma ukuthi wonile, njalo intethelelo iza ngecebo losindiso. Yikho lapha sibabona abantwana bakaAdam, uKayini lo Abela beletha. Kodwa ke umehluko ke lapha esibone ebantwaneni bakhe ukuthi omunye waletha okwakhe, kodwa omunye ke waletha kanye Abela okwakuthwe kumele banikele ngakho. uNkulunkulu ke wasesamukela umnikelo kaAbela. Siyazwisisa yini mfundisi ukuthi babekwazi ukuthi isiphambano lesi, kumbe siyakucabangela? Siyakuzwisisa lokho, njengoba ke sike sakuthinta ukuthi owakwenza ekuqaliseni sebonile uNkulunkulu, kwahle kwaba yisifundo kuAdam lo Eva.
So Adam no Eva bona laba abafanayo ngithemba ukuthi imfundiso bayidlulisele ebantwaneni babo yikho bona besiyanikela ukuthi babekwazi vele ukuthi lokho kukhombisa isibambano. Siyabonga Obi, sincede ngensuku sifunda ngazo ku Genesis lapha. Zabadala basendulo. Indaba leyo mnikelo yayimi kanjani? NguGenesis 8 ivesi lika 20 lo 21 ithi yona iBhayibheli lapha uNoah wakhela inkosi ialtari wasethatha kuzo zonke izinyamazana ezihlambulukileyo la kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela imhlatshelo yokuchiswa kualtari. Inkosi yezwa uqashi lusuka kuleyo mhlatshelo. So lapha sinanzela ukuthi icebo leli seliqalisile ensimini yaseEden. Bese sibona uNkulunkulu nxa esenza ulutho uyabe eluqala kancane elokhe eluqhelisa. So ngezinsuku esezikhulunywe laphana ngumfundisi uCK kuthiwa umuntu lomuntu wayebuya lo mhlatshelo wakhe nxa esewonile. Sisuka lapho sesibona lapho ukuthi ngensuku zabadala bokukholwa okuthiwa ngama-patriarchs ngesilungu ubaba wayesenza umhlatshelo emela imuli yakhe. So icebo lankhona laqalisa umuntu lomuntu ezenzela umhlatshelo. Lisuka lapho uNkulunkulu waliqhelisa kancane la ekuthini ubaba usesenzela imuli yakhe umhlatshelo. So uNkulunkulu wayelokhe eqhelisa icebo leli kukhona ayekujongile laqala kancane lokho eliqhela umuntu uyazenzela yedwa ubaba usesenzela imuli yakhe. So kuyaqhela nxa siqhubeka senanzela ukuthi kwaqhela kwaze kwafika kumgomo kaNkulunkulu ayewujongile. So mfundisi uhle wangiqala ubona nohlu iqede ukuthi ansasikhula sasiza umuntu kodwa ohle ufikisele ukuthi ubaba lakhathesi kunjalo emulini yakhe kunjalo kumele ukuthi imhlatshelo abe ngumpriest wemuli. Akuyiqhelise kancane le. Siyabonga. So siyananzelela lapho ukuthi ubaba ulomlando ngekhaya. Nguye ubizwa kuthiwa ngumpriest wekhaya. Ngezinye indlela ubaba ngumfundisi wemuli yakhe. Nguye kumele ukuthi akhokhele imuli yakhe eyisa enkosini. Nxa ngalesi sikhathi asenze imhlatshelo yokubulala izinyamazana kodwa sesenze imhlatshelo yokuthandaza nsuku zonke lokufunda ilizwi ngekhaya. So ubaba kumele abe leqiniso ukuthi ngikhaya kuyenzwa imhlatshelo wemthandazo lokufunda ilizwi akhokhele imuli yakhe njengomfundisi wemuli. So ngenye indlela obaba bonke ngabafundisi bezimuli zabo kumele babone ukuthi izimvu zawo eziyimuli ziyanakekelwa imhlatshelo iyanikelwa kuNkulunkulu ngemakhaya. Uyiqedile mfundisi asoze mbuyele njalo. Sike ngesikhathi sika Exodus kuhamba njani? Siyabonga mfundisi wami. Njengobana ke esekuthintile laphana umfundisi Obi ukubana ke kwaqala kungumuntu ngomuntu wabuya kathesi inhloko yomuzi ubaba senguye ongumpriester. So sesinanzelela lapha ukuthi kuExodus 19 verse ngelika 1 kusiya ku6 uNkulunkulu uyaliqelisa futhi icebo lona lelo elifana nayo. Enxenye ngizawafunda la amavesi ngokuphangisa. Ithona ke ngenyanga yesithathu emva kokuphuma kwabantwana bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe ngalona lolo suku bafika enhlane laseSinayi. Sebesukile eRefidimu befike enhlane laseSinayi bamisa enhlane uIsrayeli wahlala khona phambi kwentaba. uMose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshele abantwana bakwaIsrayeli uthi nibonile lokhu enikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi alisondeza kimi ngalokhu uma nilalela nokulalela izwi nami nigcine isivumelwano sami niyakuba igugu kimi kunazo zonke izizwe ngokuba umhlaba wonke ungowami nibe ngumbuso wabapristi kimi nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi oza kuwakhuluma kubantwana bakwaIsrayeli. Sinanzelela kathesi ukuthi uNkulunkulu usesungula icebo lokuthi umuntu oyedwa abe ngumpriester ozamela isizwe. Njengoba ngale kuqale kungumuntu ngomuntu wabuya ubaba esiba inhloko kathesi umpriester nguye osemele isizwe. So sibona lokho kuqeliswa icebo leli losindiso ukubana ke livele licace ebantwaneni bakwaIsrayeli. Lemfundisi Obi sesigoqa manje kuTestament elitsha. Siyabo. So kuTestament elitsha ikho esifika khona esiqongweni. uJohane 1 verse 29 ithi yona ngosuku olulandelayo
uJohane wabona uJesu esiza kuye wasesithi bheka iwundlu likaNkuluNkulu elisusa isono somhlaba. So lapha sesibona icebo selifika esiqongweni. uJesu kasompristi ozimela yedwa, futhi kasompristi omela imuli eyodwa, futhi kasompristi omela isizwe esisodwa, kodwa uJesu ngumpristi omela umhlaba wonke. Hallelujah. So lapha sifunda ukuthi ke uJesu nguyoba yisiqongo secebo. Icebo lelani liqalise ngale umuntu ezenzela umhlatshelo. Labuya ubaba esenzela imuli yakhe umhlatshelo. Labuya umpristi esenzela isizwe esisodwa umhlatshelo. Selisiya esiqongweni kuJesu esesiba liwundlu likaNkulunkulu eliyenzela umhlatshelo umhlaba wonke. So sibona ukuthi uNkulunkulu wasungula icebo lakhe lilincane wabalokhe liqhelisa laze layafika kuJesu lababanzi lafika esiqongweni uJesu onguye ngumsindisi osindisa umhlaba wonke. Mfundisi siyabonga ngoba yona lindaba abanye ububanzi bayo kabayizwisisi. Bagcina kuJesu esiphambanweni. Ngiyakwazi sizafika kunjalo. Abanye kabadlule esiphambanweni. Mfundisi CK abanye baphelele esiphambanweni. Kunjalo. Futhi icebo losindiso lijulile okudlula lokho. Kunjalo. Bona nikho sizama ukuthi sifike kikho sisakha kancinyane kancinyane. Singathini sigqiba nje ngamafitshane udaba esingalutshela abalaleli. Ngamafitshane mfundisi wami singathi thina ngalikho elinye ibizo esiliphiweyo esingasindiswa ngalo ngaphandle kwebizo likaJesu. Hallelujah. Siyabonga singathi thina nxa sikhuluma indaba yeThebanikeli ngembali yemhlatshelo. Lokhu yikho kubizwa kuthiwa licebo losindiso eBhayibhelini. Nxa sikhuluma ngokufa kwezinyamazana sikhuluma ngoJesu ngoba uJesu nguye owayekhonjwa yizo zonke izinyamazana. So ukuthi isoni esifuna ukusindiswa kumele sikholwe kuJesu sithole ukusindiswa. Balaleli angeke ngifakisa udocagweni. Abafundisi bayiqedile indaba. Bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Nxa sikhuluma ngecebo losindiso kakho munye kalikho elinye igama esiliphiweyo ngabusizo lobungaphi thatha ibizo likaJesu. Yilo igama elisindisayo, yilo igazi elisisindisayo. Sidibane njalo viki lizayo ngesikhathi esifanayo endaweni efanayo. Nkosi libusise siyabonga.